Lord be with you. And with your spirit. May Almighty God bless you, Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Nomor lain spotlight. Ngila shimpor ke dia benstang ia kamas pakuit mendagasni nama ngi perlong ia kamas na ke chapel patimai jongi sister jongi banginang duai na benda kene ke chapel ke patimai bela kerku benda ayu trai unam pen kentang shushu ia kene ke chapel lemba ke jingdon jongi play lemba kene ke yukrish pakui ngi barang ngi duai na kot kar padi piru pinang duai na benda kene ke chapel patimai jongi sister pautrai na kerku kardo ini baro lemba kene ke yukrish pakui inang aitiru ya baharo ke jingtumu jongi lese ngampadio pule ya ke jingtumu ka batila pha hembrenga banken mau ya kita baro na utrai na kerku kardo ya baharo ke jingtumu jongi utrai na kerku ha kerteng uppa barukun baromen siem bakoit Amen. Kajinga e jongo trai jongi Jesus Christ but kajinga jongo blay lemba kajinga slug jongo men siem bakoit kindon renka but pi bara Ringkat berhirul. ko himen ko para mendagasngi kabalan kaken ma burom iyaka sngi burom sngi kerpang jongo Francis Assisi bakoit uri kuit bakrau jongo balang banginam duai lemba kajinga silent jongo pamangiru nginyo ya kajinga ke jingkarko banginang puleru naga jim pule banikong naga kitab Jonah ba kumno u Jonah ula tam sneng ya utrai badu trai ula pin ki ia ke jumai bar keler ka bajur haka duriau ban pin pai ia bu na ka pop ka ba udang im ko himen ko para to in sange sipor hapade babon jai ke jumai bar keler ginang ya kenduk ya utrai banginang snotu ya ki pop jeni sangesh por ben kusulai halaga donur kamen siam jungi yaki pop ke bangilale Kotrai Jisu ngilong ginong pop map yagi saint kud yagi naga jingis nega jame nga pala Amen.
badapi government kopara bangade pop sigune daga jingparka dagi kin dagi kam dagi jingmek daga jingmek palachuna daga jingmek palachuna daga jingmek palachuna nama nakapa ya kamaya kui kabaya sakati sati ya kiawe bakiri kui badapi government kopara Andwai Nabendajuna, how try blaze me. Ublay badan bor baro ni seneyangi, barandala mapigi pop jangi, unilam yangi shaga jingi bam jikut. Amen. Try can rot to blame, Try can rot to blame, To ngindia duwai. Ni duwai nagabenda barag jing tumo jangi. Ni duwai nagabenda Evangeline Rani iben sayaleke interview. Ni duwai nagabenda Immaculata iben so shampui. Outrai na kerku kerdo ya ka kidney transplantation. Ni duwai nagabenda barag jing tumo jangi. Duwai ker panglo nagabenda kaneki mane batti mai jangi sister ba utrai unsham unsa barabor hakane ke yingkin tan ka jamu balai koppa ubaha bene ba ka jings bon jamme me ai ke loi palat yakaba ni dawa ne ni pan hakane ga sni buram jalo Francis Assisi bakoi to te halo jami ya ga jingis ne jamme to mapi ni pos jangi but to I what yakaba ngim nod ban pan da utrai jangi Jesus Christ ko jame ubayim bada basan sha renka ban me bada men sim bakoi ubay ublay junam la junam Amen. Kajing pulih na kita bujo na kalanong kapaningkong katkot kapaningkong hado bakatnyo iway pat kapaspaw utray ula ong haujo na ukon amitay to penkre banlay sani nevi kata kanong ba bakraw pat to krenteng iyaka ngalayo sngo katno kajing dakay kibreu jongka Henry ujona ula sedang penban ban pet na khamat utray bat ban lek sa Tarsis ula lek sa Jopa bat ula syam hangta kaling kabadai ban lek sa Tarsis ula siu ya kabailing bat ula keu hakaling ban lek sa ta bat kimaji khnang ban jingai bak na utray Henry utray ula phakal kabajur haduriaw hadruk kata-kata kajingjur ke eryong balating kan sepenpat ya kaling barok kimaji kilas ngotrim bat manla ubreu ulak ang ban yo jingarap nala ujong ublay bat khnang ban penduna ya kajingma kilabret ya kajenkit jong kaling saduriaw Henry ujona ublalek hiar siapa ulatia lengai hangta haga kudam mar jong kaling urang wa jong kaling ulalap
ya u hang ta bat ula ong ha u pleng hang ne du pitia khi bak bak bat karpat jingerap na ublei jong phi le se un isne yangi bangin du plak yap ki maji pat kila ong paramaki tongin ya khalai bandup sem na ka dau jong nu hadu kat ne ka jingma te kilayale kumta bat langat ka kerteng ujona hangta kila ong hau hayathu yangi menta yano dai ban keno na ka banta kane phile ayu hangne na ai phiwan nangno kari jong phi pat phidei unong ayu ngadei u hebru la juba ujona ngamane ya utrai ublei ka beneng ubla thau ya kaduriau pat ka khindau ki maji kila dap daga jing septing bat kila ong hau aniwo ka kamsir khei ayu pa phile kila tip ba ula phet nakmat utrai namar ula yathu hi ma uyaki kal kanang be ir siir kumta ki maji kila kli ya u nginle kumno ya phi ba ka duriau kan dup jai na ka benta jongi ujona ula juba sim yanga bat bread shaduriau kumta kan sajem jai na ka benta jong phi ngatip deina mar jonga pasakhi kat kane ka eryong ka basir khei halor jong phi kimaji kila king dukhi dukhai ya kaling ban poi ringkeu henry kimla satya namarba ka eryong kanang jur kumta kilak ang hautrai kotrai ngikerpat watsha bangin yap habangi simno ya ka jengim une ubreu wat pensitom yangi kumba ngi penyap ya ubreu baloi naba dei mame kotrai ubala pen i hangi ayu ngi dei banle kumta kila sim ya ujona pat kila pret ya ushapo duriau mar kumta kala jemjai kimaji kila ting burom hadu kata ya utrai pat kila terwa ka jingkenya ja ka bapenlong ki jingkular artat hau utrai ulah hukum ya udok kha bahe bangu ya ujona pat ujona ulasa hapo uta udok kha lai sngi lai mit te ujona ula dwai ha utrai ublei jong u na po uta udok kha utrai ula kren ha udok kha pat ula pri ya ujona harengkau ketin jong utrai isomu ya ublei kan ban reus pasan Shatwe choka duriau ba mela pret yang atrai ba jong kila tablor jong hajing lano jong atrai galakang syame bani laju bab yangan Panalong ngala syamdan nakman jong mitra ya tempat jong metim badam ine la
trong na ba se đom yang na ya ga tri trong na nyu tu ya la so ha ching la no trong na cha ya la kang sha me man me la chu ba ya na Alleluia, 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 Alleluia. Suk ki basya ban bain nak benta ka hok napa ka hima bring kalong ka chongki. Alleluia, 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 Alleluia. Utrai undon rengka batpi Rengkat pat hiru. kajim puli na ka gospel bakuit kat kumbulukas. Rom hame katrai. Uwe ustad ain ulawan badula persyang bandriam yau Jesu. Ko nongi kai ulakali. Ayu ngade banle banduk iyo ya ka jingim bam jika. Ujesu la jeba ki jingdo kiong ayu kumno pipule uta ubri ula pai kitin pinid ya utrayu blay jambi daga donur jambi baro daga mensiam jambi baro daga bor jambi baro badaga jingmur jambi baro but pinid ya u yala upara marjan kumba yala dehi pila jibang ya ka badai la om ujisu tolle kumda but pin sa in Henry uta ustad ain uku ulakwa ban pengsan yala de kumda ulakali yau Jesu te ui upara marjan jonga u Jesu la jiba uwe ubriyo ulakya na Jerusalem se Jericho bat kinong lute kila kinrup yawo kila lute bat kila sha yawo hadu ba ula jania te kala jia renka ba uwe ulindo ula yadling dihang nanda ulayo iya u bat ulayay lai hagaju kedukan lawan poi handa nanda uwe ulebi ulayo iya uta ubriu bat ulayay laka yai Henry uwe unong Samaria ubalayay lendi nanda ulalap yawo haba uyo ulas nusene ulalay yawo ulate umbenya baduwain na hakijing mong jongu bat ulas pain yagi nanda ula kintiu yahu hala ukada bat ula lebu yahu hakiying basa bat ula sumasu keri yahu kumla shai ula se ars bay rupa bat ula ay havu utrai basa ula ong arta to sumar yahu bat kakkaba pipelut tam ngan siu enda ngawan pai biang uno nakine kilain mud pitarai ulapani ba ulang ko para marjan ya uta ubala shalute ustadain ula jiba uta ubala isne yavu uje sula jiba kile batale mapiro kunju ka gospel jom utrai Zero yang please. Kohemen ko bara bayi ha utrai Jesus Christ. Mindagasni ka balang ka kinma burom iaw Francis Assisi bakuit. Unonda jambur giseng jogi Father Capuchin sister babur ia ka spirituality ia ka jingim mensien.
hapo kajingeda jongo Francis Assisi bakui ni duai na kabenda jonki barro barkat bang idang puson sepam Francis Assisi bakui kabalang ka kei yabu ukris baar namari ya gerukam baula aiti lut yalade na kabenda ka burom jongo balai ula aiti pura ya ka jingim ula long ukun samala barispa Henry shim lakin ya kaspa kalong kabayara Henry ulawad ya kaspa bane haba ula yakendo bad yomad ya kaspa bane ula yino na dong shadong ya kaspa ya kinga sem jamu ya ka business jamu pa nanda ula bud ya ujisu bar ujisu ula kendi buram ya bu bar kabalang ka kay ya ula ukris baar namar ka jingim baula ya ka jingim mens baula priang pin priang haki himen ki parajamu ya ka seng baula sta nanda ka jingim mensiam kala roy lam pajamu ko himen ko para banduk long ki kun jongo balai banduk long ki bari koi ngide ban komu ya utrai ya ka surjo na ka parthe ngia ban pet bandin poi sha ujisu chaga sendajo ngiosno naga jimpule banding kong shapang uwe uberyo ubakwa ban pet jingai na utrai ubatam sneng ya utrai ujona ula tam sneng ya utrai badula penjenja ya baro li nadu ke ramba jongeling ba shadu ki maji kila shem jinge palat namaba uwe ubryu uba shom hapo ula tamsne bunsin nishai yo madia kani nirungi yakendo jinge ke jinjinja lese yakaler ba be persha yakaling jongi ling jonga jingim jongi tangi shai le kumno ni persang ban pe ya ke baro saudong jongi ni kloi ben brat ya ki tiar saudong jongi Henry nim julap ya ki dau baten trai kum gini ki maji hakali kilas tang ben brat shabar ya ki tiar jongi daka ba perkat namar dei namar ka tiar hapo kaling kaya kendo jenge bad kala jan ngam hapo ka when we are faced with the problems we throw away the articles. We look at the articles and the things around us. They are the problem. But here, Jonah is the problem. Bonsin ko himen ko para kali ka de ka jinge jogi. Nikolai men brasha bari ke baro light no ya ka jingem jogi. Light no ek jinkala ka ba mo jogi. Bonsin ni kadau ya ke wai. Hakaba klet ka problem kami nangi kajinge kawan nangi ni haban playa kajing dona jogi kumba ujona ula pla kadu kadwai de manga kadao jongane kajinge jogi inga sem jobi lese kumupa kum ke kami kim ki kon pe de ban stang banon ime ipa de na mar jonga kami kum gane kajing kol mar haki inga sem Upau deban stamban dong deina marjonga kungkane ke jinge minda pia kendo hakinga sem kakami ka deban stamban dong deina marjonga kalami kungkane ke jingkol mar hakinga sem habangi iwe ni stamban pla ya ki jingdo na jongi handa utrai unsa penjai jai ya kaduriya unsa penjai jai ya kaling jonge jingim jongi habangis nauto ya ka jingdo na Habau Jonah ulas nautu badaina marjonga kami kum kane ka jingkol ma bradno yanga kabamud yano kila brad ya ujona balatamsne ya ujona balatamsne a disobedient Jonah disobedient Jonah udon hapojogi Ujona ubatamsneng udon hapojongi vei paiwei yau ni deben brashabar habani brashabar ya uta ujona ubatamsneng ya ubale
ublay un penjay jay iya ka jingim jongi ko himen ko para ni deben snoto hani wei pai wei usham usa uta ukun ubatam sneng ni don hani rokata ka jinglong banyale pershaya ublay tad hadu bangi kloi ben bratshabar ya kata ka jinglong jongi nginum yo jing sukha ka jingim jongi nginum yo jingi jongo ublay ngide bandon ka jingi dia ubale nadu ka donu jangi nadu ka mensiam jangi da ka jingbo jangi da ka bo jangi ya ka jingi ka ba kensai tam kalam kani uni ustadai nulawan kerli kumno ngan yo jingi bamjuka baru jisu la on stang bani Pite piduna jingi, ujona uduna jingi dia ubale, ulai dia ladai. Man lagi jing tam sneng ya ubale kawan kaba ngistang ban dia ladai. Ya ka kelip ma ngistang ban kindi buram ya ladai. Hangda kastang ban mi jingkol mar. Ban ngidon kam ban kongu ya ubale. Dia ubale daka nadu ka donu jangi daka mensiam jangi daka jimbo jangi daka bor jangi handa ubale instan ban shong hapo jangi ban ni yosngo yaka kana kaparshi kabau Jesu kren shapam unang Samaria balu burri uba ngat hakati jogi nom lutai ban ni don kampan ia baro ude unang Samaria ulang uji suhi ubakalai ban spine ya ke jimong jangi ukalai ban sop dawai yangi ukalai ban te beniang halor ke jimong jangi ban pen ko yangi ngidon bonjai ke jimong kumujona ublai uwad yangi ublai ukwa ban kudup yangi wai pai wai ublai ukwa ban pen koi pen kia yangi ublai ukwa ban yalam yangi shaka jingit kabaken sai chomo tongil longi bakoloi bandom kotrai ngadon gajing tuna to ai kinang kalai banjit yangi kumgi maji ke bakalai ban lap ya ujona bunsin ki briu ke kadau ke tiangi de mapi kadau baten rai jon kane gajing ai bara lese don ki bakadau yapi tolong bakoloi ban pediang daga jings ngewret mensiam habaki briu ki kadau yapi de na marjopi kum kene ke jinge hakamachani ko himen ko para hakane ki yukerish bakui tongin tuwai banlap ya utau jona ubatam suneng hapojani banlap ya ujisu ubakoloi ban spine ya ke jingmong jani daga jingir ka jongo daga jingis ne ka jongo ban pen kwai pen kia yani tongin ban shaw jisu da nakata ka jinglong batam sneng jani nakata ka jinglong bam kongo jani bangin pendam ya la dah kamadu jisu ba un pen kwai pen kia ini naga jinge bara ko jisu be shindi pora yani pen sle yani daga jingi ngilang ki kon batam sneng ngilang ki kon bam snow korodor ye me haga jingim jongi hatu kata hikai yani ballang ki basnya fere ballang ki ba I yeme yani ro ya utrai Jesus Christ Chidom lai chidom amen tangin plai ka jinge ka jongi ngange ha ublay upa bandan gor baro udong tau kumneng bandan ba how Jesus Christ kun ba marwe jung utrai jongi Yau balak bunau mensiam bakui, yau balak hana kamani ya pesoti, ubala shala bein kapo Pontius Pilatus, dasana menayahu, layak latep yahu, ulakia shaki bayam, hagasni kabalai ulamipa nagi, ulakir shamani, ushom shakamon uplay upa badan ora nang ta unwan pat men bisham yakibayim bakibayam. Ngange hau mensiam bakui, haka balan Katolik bakui, haka jingya seloki rikui, haka jingma igipo, haka jingmi pa kadro, haka jingim bam jiku. Amen. Laispan ribun.
sakit mau kadang jongkaru jongkaden yame tuk jang kenra tuk jang saun jina nakajodu jing tre shitong jong itu belong yakin kado kasnam jong me ni ai uyamen go try nong ta namar ka jing spoon ka jong me gila yo kawan bansaken bang kadak jong kamu jong kadem yame tuk tiang kendra tuk tiang sahun jiran kajodu cintre shitong jong itu belong yaki kado kasnam jong me Toya duai ko himen ko para baga jinknya jonga barjampi kallong kaba pdiang kun hau bhlai upa badan bor barra tu trai jane jinyana ti jompi na bentar jinro rom teng jong jing to yingi berkebang ku cebu barok kowe kopa ngitarwa hame ya ka jinsha bat ka jingiap jongu kris bakin long yangi ka jing sispa bajanai tapdiang ya ka jing trai shitom jangi haba kabaman kasni tapdiang ro ya ki kor ge ki jangi takarko bat papen kan dang yaki ke balong ka jing karmen bat ka jing lawai jangi ipan ya kani da o kris o try jangi Amen. Utrai undon rengka batpi Rengkat batiru token diu yala ki donut Nigen tiwe kisau trai panginai ya utrai ublay jangim Kasyong hok bat kadai dashisha kalong ka bashong hok bat ka badai kadai ti jangi bat ka jim panim yangi hamalla ka por bat ka jaka banaingu yame ko kenran ko pa ba koi ko blay badan por bat bam jikut namar hagiri koi kam kar ya u Francis Assisi ba koi ke bala pengandang yala de hawu Chris naga benda ka hima benen kalam ka bade hok benyaro ya ka jingsuma sukher ba pelaja me da ka ba me kot bian ya ke brio shaga jinkoi ten rai but me yalam ya ki ben yo mad lupa ya ke jingai ki ba ken sayo ha ka parthe tamai but kumda rengal bat ka kin hon changi angel bat ki rikoi ni ruaya ka jing ruaya ro ya me khaba kalam sange ni pen bana Pakut Pakut yu blai kipan Neng bat pertai tidak Naga burang jauh me Turwayu blai osana Kabor bat kaburang Turwayu blai osana Osana juno Yaro yuta bawa Haka keteng utrai Nimbat pertai kidam Daka puram jong me Turwayu blai osana
Juno, Turvayu Blay Osana, Osana Juno. Kohimen kopera, Iduai na dukatonu, Pautrayan pensle, Yangi way payway, pensle, Iang jingterwa ku jangi hautrai, Bangin long, Ikun jangutrai, Bangin yaserim badu, Lembang, Uni upu barkawai, Iduairu, Ba umensium bakuidun manhia halor kanega jaga, Halor kanegi imane, Jo batimai jogi sister, Bakin yok, Ya ka jingir ka jangutrai man kapor, Haba ki wantrum, Bakin shem jingtengen ka jingsuk, Kabaki duai hakaneki imane. Ayo terakhir nampen kentang ya bahar ke statue unampen kentang ya kaneka jaka bahar kawe daga jingong ya jeng mensim bakoi minta. Dashisha melongo bakoi kotrai katamei jong ka jingkoi barra. Namar katangi karpadia me top pen kui pen kentang ya kineki jing terwajangi. Dakaba pa ya umensium jame kunga umje halo junkie bakindup kelalam iyangi kamme bakasnam jangutrai jangi o Jesu Christ. Hakapor baladino yavu badala ka mons nuba ula pedian yaga jinsha shitom ula shim ya upu badaka ba aimu yame ula kedea yavu badula ai halage senran upam toshim batabang nakane pi barra na markane kalam ka medjanga yakaba anaiti naka benda jumpi. Hakaju keru kamendala le abang ula kakuri bada kabaingo bianyame ula yaka halage senran upam toshim batu dina kane pi barra na margane kalong kakuri jaga snam janga jutang batte mai bad bam jik ya kaben pen minaka benda jumpi banaga benda ki babon ya kaben mak ki pop to le yakane ban kan mau iana Kusnam bakardor jangu Chris to pen kud yani to pen koi pen kya yani to yada yang inau bamen naka kalam kajimaya jong kajinge Kata simbangi bam yune upu bagi dina kane kakuri di pembina ching yap jong me kotrai tadhadu Namar kata, ngi ke ba pen menda ya ke jinya ba ke jimi pajo. Ngi tarwa hame ko tra ya upo jaga jingim badia ka kuri jaga jim peni. Ngi dain wide namar manan yu ya ngi ke ba be ben ya ha kama jame ba ben chakriya me. Da ka bas nge veret ngi kar padia me. Bangi ke ba yo benda ha ka met ba ka snamu kris. Ngilom ke ba la penya tali ka we da umensiam ba koi. Token ma ko tra ya ka balam jame. Kabala priyan hasatala ka parthe bata penjana ya ka ha ka jingi renka bado Francis upa ba koi jingi father and sub administrator de diocese but baro ke lindo ba ke rinia takin malam ro ya ki himen ke para shinrang ba kende ki bala yo ki ba karmen ya ke jimbi pa bari baro ke bala klat na ha ke jingi sne jamme top deng ya ki shaga jing shai ka kama jamme to isne yangi baro ni kar pa dia me Knam baring khat bat kamaria te so de bakoi ka kame jango balai wo jaso bakoda korem janga ki apostol bakoi wo Francis Assisi bakoi wo Francis de Sales bakoi but baru ki rikoi ki bala pensno bhai me patella paten
ni dop long ki babit ben ya bindalem ha ka jingim bam jikut ben ni ro bet pendan buram ya me da ukun jamme u Jesus Christ Dahu lem badu badhavu kallo hameyu blayu pa badan por ha ka jingilong kawai jungmen siem bakui barok ka buram bat ka jingiro junam la junam Amen. Daga jingi do trai tongin tuai ba utrai un shimdi pura ya baraga jingang nur jangi un karko karda yani kopa jangin Ba mling kalong 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 jami. Kan wan kan ma jami kalong kalong jami. Ha kan do kumba mling. Dai ni mita kujibam jami kabala kasni. Batu ma yani kirikam jami. Kumbani rumi ma yakabalasnya. Barbadalam yang isya kajim pensyoy. Henry kepelai yani na kabasniu. top light yang ingi kerpat kotrai na ke jing sini barro ha ke jing born jamme toy jing suk jing sign ha ke sni jangi kramba da ka jing rap ka jing sne jamme ngilai barabon ka pop banini o jing da na ke jing ja barro ka bangi da ngap kemelen dia ka jing kermen bakoi ba ka jing wan pa jang nong penim jangi o Jesus Christ Namar kejongme kalong kahima, kejongme kabor berkapurom, sunam la sunam. Kotrai Jesus Christ, meyu bala om haki apostol jamme, ka jing suk ngai happy, ka jing suk janganga ai happy. Wat pedigi pop jangi, Hendra yaga jingai janga balang jamme, bad haga jings born jamme, toy haka yaga jing suk bat ka jingatale kawe kat kunga bon jamme, mame uba im, baduba sensha, junom la junom. Amen. Ka jing suk trai kandon barabo rengka bat pim. Ringkat bat Dapat piru. agak jingin do try tong ini ay marka liya. Bakin kipa kaperte. Usau senayangi. Kulang ram, bakin kipa kaperte. Usau senayangi. Kulang ram, bakin kipa kaperte. Tuhan Yesus yang Hakami ukul nambro janga balai. Hakami ubakit na ka pop janga pertai. So kita ke bala kor jaga jing kawai janga ukul nambro. Bukanlah menolong semua menolong jemaah. Reish omel kim kemsim jemaah kesekia. Kamet berkesenam janga Chris kan rianga syaka jingi bam chika. Pediang yaw Yesus ka communion mensi trang iaw.
Ulang paija. Patay Jesu. Ngis nango yame nagamenda kajingal tu kajingai barno. Kapamente se halo jangi mai pai pai lemma kani kaknya kakriyam bakui. Shandi pura yami trai. Agane isni burang jangan Francis Assisi bakui. Kargo kardo ya balo. Ki father ki sister ki bashir namda jangan sang jangi. Kargo katrai ya ki bapani kachitam. Kardo ya ke badan kam ya ke jingyara minta lempa ke ni yubi menam pensuda ya barro na ke jingi menam pelai lord ya na ke jimma na ke jingsir na jing chamar ke jogi rai penkantang ya ni bai penkantang ya ke ni ke yimane ya ke ni ke chapal bari jogi sister penkantang na ka bor jame ko rai penkoi ko jos ka ko ya silent ya ke vitar o mai ke pesudi ya silent ai ka jingi jogi kalam ka bas iso kerku kardo ye gini ki kur mina karparu ka bas jogi ye jinga ko jogi baro ye jinga ko jogi baro ye jinga kam jogi baro ai bor ka sindi ka tai ai bor ni bai pen kai dingi ka tai hallelujah 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 ai bor ka tai pen ka ye gini ki gandang jame pen gandang ye bai ko tai pen sulai ye ko tai hallelujah 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 Jesus 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 ya Allah ya make it not from ya hallelujah 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 Jesus 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 Tong inia Dubai Kopa ke Eucharist bangila pediang kalong ka jimbam kabapsa bat penyatali ya ke yinga sem jame kabala ai ba ka jingi jango Chris kanri ya ke yinga sem jani haga jinkamen bat ka jinsu ipanya kene da Chris utrai jangim Amen. Utrai undon rainka bat pim Ringkat bat biru. play button bor baro en karkuyapi uppa barukoi baru mensi yang bakoi Amen. jelisut ben bana ia ke kubar babah jango trai da ka jingim ka jopi Ni songo ya ublay. Ba chongi ba beneng kanong bukoi dan jomit. Kanuan kahima jome kanong kamon jome ha ka kendo kumba beneng. Tayangi minta ka jimbam jongi ka bahla ka singi. Patuma yangi kengkang jongi. Kumbang ngiru ngimap yaki balik senewi yangi Badwad alam yangi isya kajing bencoy Ndrai terpelai yangi na kapas senew amen Kublai kumaria kepada kajing ayai Terai dan matha lakar kuya pha na pengi kentai Badlakar kuya sok po jongpa ujisu Kumaria kuy tumi jong ublai Dwai na menta jongi kinong pop Mentah kapor kecingap jongi amen kaburom hau pa badau kun badau mensim kumbalalong kapingkom kumju mentah badparapor mla chunom amen Terlembar samsta mla chunom amen terlembar samsta A. Namla chunom amen